Kuri. Yo mu gakenyeri. Kirabeshya. Oya ni ryo afande. Kikiribo. Oya. Mudugudu. Ikibazo ngo ni ikihe? Birakekwa ko kino gihungu cy'igisinzi cy'ikijura cy'ikirayi cyaba cyarateye umukobwa wo mu mudugudu wanje ngiye nyoboramo ngiye nka mudugudu, niyo mpamvu nyishikirije ubuyobozi bukuru. Ariko afande ubu nava mu cyenda none imbaraga zijya gutera umukobwa. Abona gifite n'amagambo. Okay. N'amarere yonyine gusa niya gitonze. Mudugudu ukoze akazi keza? Genda ndaza kukubwira mu kanya uko bimeze. Sawa, ubwo muraza kumenyesha kuko nanjye. Sawa genda. Bambisha ariko uzakabona. Abone rubi. Fande yakoze iki? Tukamanaye. Ziririzi gusa nazi. Iryo sori waryigiye ko mbona wagira ngo uri haduye. Ziririzi nazi bini byisha. Fande nyine izuba naho uribona sinzi. Uzanye ikihe kirego kuza wiruka se? Kone nibere kuri kamera tugicwa nawe urabyuka. None iki hano uje kwakora iki? Mbona iki hano mbona ibintu bimeze nabi hano mwapfukamishije umuntu. Kimuraziranye rwose. Ese afande akazi rirwa n'ukazi umuntu ngiye nawe urahena. Nirwa miga za haduye hanze aho ngaho nawe urabizi. Rinyeshyamba. Ibi urabizi? Cyagiye rwose bise nabimenye ute rwose. Fata hakuruka Genda kutasobanuye ahubwo ukuntu bimeze umuntu. Sobanurira iki? Sobanurira umuntu n'uyu nguyu bahuriye he? Korana nanjye akazi. Genda. Wowe sasa rero shaho. Muko yikomereje iki turi kumwe. Wowe shaho. Wowe. Room. Aho ngaho kwanza ndaje nibeshye nkuburi. Aba ni mu kigo. Aho nyura hose hari grenade ziraguturikana. Baba wigemuye. Fande mvuye kwambara none nyeri ku muzigo nkora akazi. Ya, ukuvuga ngo hamwe twari turahabona. Akabazo kabaye ukiteho. Kandi abizuri ingwanyi nziza sha. Mu guturitsa se? Ya, urabizi nta kibazo cyatwakira tari ugucika. Wowe sha. Wowe banyohereje guturitsa. Urengana sigara ubiganira n'aka kantu murivuganira neza. Yo kuri. Oya tuza humura uraje ubibone neza. Yo kuri.